Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kung tungat ulit sa kita di itinan pengajian atau story, suwi-suwi atau aga-aga atau kisah yang melingkan bisan kisah yang dumenpinte kisah ini semua ngedo kita mamban kisah atau kita amban bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Yan illustraten ko ito atau mawdu'tan bi yan pin Arabin al-huznu fi amri al-akhirah. Suway si tiap-tiap dan buwa amban manusia kita suway peniyate atau peniya si kita yan in kahanan ini. Suway kita magmasuse, suway kita magmehet-mehet, suway kita magpikilan bangkuin gaya kita yan mungkin sumampay atau mungkin tumatap atau mungkin tekdote yan yene pakarajaan tainin bangkit mole tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap-tiap ang bandambuha barang mula-mula ang manbaran ko tinungan ko atau pinasyaban ko sumagawa magmasuse ko sumay kita yung magmasuse yan pinne yan si Elleo si lahat yan si pesongante melingkan lahat duksarta lahat yan si katakalante yan si Allah akhirat atau manggutin mula tujuh halat Allah subhanahu wa ta'ala. Inin pinamantan ko ito atau inistruitan ko ito yan yan pekerjaan ini ubus ponanen misara Allah subhanahu wa ta'ala si kita bikemo yan Allah subhanahu wa ta'ala inagahan kita wa dalam Quran Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala sikiti bikemo yan ipunden lebih na taedene tusi bisarana inin yene si manusia yene insyaallah ko kitibi yene tinalaw tujuye tinalaw tujuye mula-mula manusia tinalaw na tujuye yete ilakan bilisahin nan sinin nala maslabi ne yene bang manusia ka tinalaw tujuye sabi sarahin nan sinin bil Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Binisarahin ng sinin ilingananin atau pine sebanin wa Allah subhanahu wa ta'ala yene manusia magkahagad pe ubus kapag kahagad nilay tanda katalaw si Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana siya magkahagad ngalikat sumagawa magkahagad iye tanda katalaw na tujuh Tuhan. Ubus nansinin, ilingan ng Tuhan nansinin. Binawagbisara nansi, binawagbisarahin nansinin. Yene, sifat manusia, yene magkahagadok, tinalaw tujuye. Yene, pintuhanin, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad payaman. O kau manusia, magkahagad tujuh ako, duk tinalaw karena katelew mo pagkahagad, kung tumene tinen, miyan duplicate, Dumen fake ketelew lay bag-iman lay Kay asal seben ng manusia lay magkagat doktinalaw at manamala to sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inin pon umudang buwa binang magbisalay payamanon pin. Pitinganon, pikilon, dentinganon, bang niya dukipin ni tebuonu bangkaw muli sumo. Atau bangkaw pelengan sumo. Bangkaw nagdilang magkiksin, so mahaji kita bang niya dukiluto at maghaji to Jumakka. Kasi
Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Payamanon, tileon paran noon mag-oke o manusia, magkahagad doktinal o sampurang pagkagad niya. Bisitahun cekun paran noon pang niya, dokite mo ono, sumu atau sumud devang ni kumole sa amin. Pwede dokite ito si Saudi. Ek kita bi mole, gapet tembeli school, lightness tembeli school. So may 2 bulan pe asal mas ni angan-angan tebi yemen kan sin tembi ok yemen kan bag tembi ok yemen kan samian ne mian ketiwante bino Pilipinas. Kita wante binanda. Demikian nansi inin sele untuk boleh tuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Suwe pek susihan tebi. Al-huznu fi amril akhirah suwe pek susihan tebi pensul tebi tad baranten pipengetan dan bang ine teroten disumu bang kitimole tuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Puas ne. Temole tebi tuju Pilipinasin mararahine. Dani kita bi 20 tahun tu sa Saudi. Hatun bang pentegel tu ubah ini karena man aku suwe. Pigda pepenge petege gam pege miskin. Pesong petege pesong pemiskin pesong petege pesong pemiskin sa gania. Eren dunya. Bisan sa inge pangapas mo na magdaya ko sa ge Korea. Iya Korea. Bisan ko sa inge mole mempe mo sa amin iero. Nan pain magbalik pitong utang sa amin pagsugit sa Manila. Sa ikarantin. So sayang din mencari begitu, dunia begitu. Mararahin pemikir tebi tag dunia tanbi samiat. Sumegua peman tebi sa sidang buah ini begining katakalan tanbi siya akhirat sumu de nak pinaman sikite. Wallahu subhanahu wa ta'ala sa ayat na ining pangniya anu kebag te sibag tan bangkit mo le kun hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ine. Niya nalait te mobi atau niya nalehetinan te yan bangdilan sinin te pondo bi te na di sa account bi si account sa akhirat bagini wattaqullah wa wastinalo kam sa Allah subhanahu wa ta'ala sempurna kita lewat ubus yemen bisratuhani dan kawaelaw sing sinek sigitu bangsin bisratin bi ke mungkin sa kabislam ada kam mararahin di bangsin kan Tia nadi ada barkam ne mkazari ne ten ek kasin ne dukni ali sa pamban kita ne mkazari ne mula-mula manako sa kana sin ne bisan sa igit pag dunya tiri so mararahin sali do ek kasin ne duk sa do ek kana sin ne mararahin ne kita be tinen alhamdulillah tia ne kita ngurungan umur sa amin 40 tahun 30 tahun 50 tahun sa amin wallahu subhanahu wa taala telesate bine dunya sumegua yet ko itu pebelikti peksusehanten di pegi inin kakakalan ten bidunyatin itu ngakalan kita binin ngakalan kita binin dunyahin yene luma atihap samento dunyahin ene anda atihap lende dunyahin ene Allah atihap lella dunyahin ene kochete dunyahin ene sepi te kabeo te ene pelak kasabiat dunyahin ubus bangke mati isum niya mati lesi Pilipinas tabang tu kero so dia mata lesi Pilipinas dio lumanen sai do sairap sai do nipa sai do bungalo sai do ini tikite te be dalam kubur bro sampai rumah haji lumai ni ako chene kareo ne te bota to sin ne te bo pre dalam kubur ka da bakas kiti bigite bisanan ni mate te bo we de dalam kubur kapanya panenga ini bang marehanin bang meno semek nen talulabis kakana atau samen ne dok mapa erwe te bota so bang luma bang me sesakatan bang me yan kemon na kitim anle dunya itandar dunyahin ngakaran kita bini pugiti ngendupang kita berwajah sana enggak not kini terus elo akhirat sana sabi ini menurut kita hindi titi bang mole manusia yang tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala bang luma ini titi so klaro Binoan ti busmatin bis pikubulan. Kaysa nuhod. Si pikubulan kita binay. Nelumit. Si pikubulan. Ubus bang niya pe. Memetay arta na sa amin me jeep ne diluwata jeep ne pe. Kaya arta nuhod.
Kaysa artaane, kaysa ahaline, pamilyane, duk artaane nuot kasi tukubulan. Kay galimbulan. Gaan nuot kemon artaanen, gaan nuot kemon ahalinen, gaan nuot pangartaanen pasigitanen. Usi o didikan ilebenan nukulo sa amin, ini betebing nga tebi. Matebihin ng buwa-buwa sa palibadak niya. Yayin menurut yayin baik bangsa agama Islam, menurut yayin bila dalam kubun nalay ama. So bang anda nurungan do bangka. Ini kalasahan tiyo. Bang ella nurungan do bangka kalasahan tiyo buhan kan mati dinahit do. Hangkan ni manyata bisa iya na pon me trelew pin ella kun manyata anda kun manyata sa amin. Wala sin tinalo sika. Tinalo sika sa amin. Ngendo bangkit. Ngindu bangkit bi arta dan bi ngindu bangkit bi pabiliatan bi anda dan bi Allah dan bi anak dan bi gania ngindu bangkit bi sine mangga ngindu bangkitin bi yene amal te etinen hak tuju Allah subhanahu wa taala yene bakas pikiran te usal te bi sipeke sikelung te bi suwaktu kit bi elung pe kelung Allah subhanahu wa taala pikir te bi te usal te pikiran te nagsusahan kit bang wainge kit bi sab elum dalam kubur sampai mulai tujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus sawan terpikiran di, tinang ti sembahyangin, tinang ti magpuasahin, tinang ti magbasa Quranin, tinang ti magjikirin, tinang ti mengajiin, tinang ti mengajiin sa amin, saraban amban paghetinen, pendengan ti binendengan ti payaman ti bang inelutu bi keluman ti bang kiti mulai tujuan hadrat Allah subhanahu wa ta'ala, mula-mula atag natag amban dalam kubur sampai keluas pada kemendalam. Iya, sumegwa bang distrati di komia, jeep TV tu, luma TV tu, anda TV tu, Allah TV tu samian, kemo nekataya, ngakalan kita bi hajian tu si, dan kita bi ini ne hetin dunyahin yang ngakal si kita. Hanggan binisara wallahu subhanahu wa taala ini, direct preman si kita. Kepindasi begitu kehalantan bi, pikir TV ko, niya dulu si kita si Pilipinas, bang tuka niya. Alhamdulillah ni ada bisa dembuah hatin dan bian beginan kita beluma atau wan ni ada rembuah barkam mekebel bola pres teklatif tu megosa atau wan ni ada rembuah barkam lu mekepek bisnis ekane atau wan ekane samian lu na so de bersyukurat bi Allah subhanahu wa taala tagi haji de bersyukur bi Allah subhanahu wa taala ni ada dunia te tepegilum te dunia te misalnya cuma gua itu pindah te bisa bahalten bi bangsa Inggris mungkin kita bi eldom si ini pemulihan te si hadrat Allah subhanahu wa taala bang ini keluman te bin Nabi Muhammad bin Nabi si Allah subhanahu wa taala bin si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bin zinu anfusakum qabla an tuhasabu paimanum dipinde timbangun di bistahun dipinde yene gin hawabarandin siwektu pe elum pinne dehelu amban ke penimbang atau dehelu amban ke pemista kam syahadat Allah subhanahu wa taala tidak benista susikite yene ko binisar ko bisara Allah subhanahu wa taala payamanun bi bang niya ande kelai etinen timbangan di si timbangan bin payamanun bi bang niya ande ke isi account bin ere si Allah akhirat de dehelu amban ke tekate bi syahadat Allah subhanahu wa taala nagpinaman si Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ene ginho barante bang niya ane kela ite o te bi atawa kete kante bi keluman te bi taabut mole kite bi tuju hadarat Allah subhanahu wa taala sami ubus per Allah subhanahu wa taala yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya kania selalu kiamat bisan pesaing ke pete pukti bi bisan pesaing ke peghalli te bi yan nepukan min kaiwanten bi nepukan kelakwanten bi nepukan kerupanganten bi nepukan yan amali baratan ina samian kahalan hinang itu selaw dunya tawot selaw kiamat gania lepas gay lepas Allah subhanahu wa taala amban kita gania gania gay kita bi yan sumeddi gania atuhan seddi pemulaan tu melingkan namo Allah subhanahu wa taala gay tikipatuhan seddi nahangkan nagituhanin dinakit ruwene pinayaman sikitibi bang ine usahaten bitemoten binoten bang kitimole sumu-sumude yan nagasabab ine yayin kakakalan ten taabot kite abang na kita ambanan te dunyaten ine illa akhirat atau mole
si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Nangkan iyan dinak pinemantuhanin, iyan dinak pineek kasikiti bi accountant bi, atawa usahaten bi, atawa rizkiten bi, ini di si Allah akhirat, kalumanti ba si Allah akhirat. Belingkan, gay peri te kesuwa bang mangkin na kita maghinang les si Allah akhirat tagay. Gay te kesuwa iyan, gay kita bingay maki usaha lai, sumegwa, lebaya ni account lai, ni pondo lai, tu kita si oktu te pitu elum samian, suyak tu te pe, pinagdembua, pinagsaget, pinagkasua, pinagtuto Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang jawatan duk parantan sa ini. Jalan pesi, nagtutut sa amin. Nagawa bang na magsabi, us bang pinayin magin na kumbagina mang sa Allah akhirat, niya kike kung story tag na, may magmasiat ko sige TV, pinne nga mahantuan. Bang mamatag si maglanguhanin, atawa si nagkari amin nagsinahin, atawa amin sa minit. Bang makin ni piniteresa ko pinagkaptubain bangus na kumate ini sa pinabunan. Atau kamian diri na bangus na kumate. Sa akan ko pinabigin ang pinasa ini, pagpat telesa ko si elom ko pa. Ganda ko magsina tabi ami atawa men ginung tuba ginung ano. Pagi gamahan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabus manusia at kale ko manusia alay mate di lang ga pagtyo ko Allah subhanahu wa ta'ala mas. At saya, ini bahasa bang mati ini kena berkelis. Nah kan deh, naut siok tuas elmel bersama. Waliyahzubillah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si hadis qudsi. Hadis qudsi ini kita hantri di sara Allah subhanahu wa ta'ala. Semua riwayat tajam man dua man Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna si أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Ini kesinduhan pangakangaka wa Allah subhanahu wa ta'ala sigitibi lebih ang pangkabtangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita mekepondo taabot lai silang kiamat yan arta tabi atau supaya yene me te usaha tabi me tu sigunyahin si tagilan tabi elu esuk silang akiratin supaya gay bankrupt atau supaya gay larak supaya gay tahala ini sinisaan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala dinagihininan inin banghinan tabinin tahala yene may pinaglugtuan tayo may kusila dunyahin tahala asang bahayangin sabab inin tahala magpuwesehin sabab inin tahala maghadjiin sabab inin magbangadjiin magbasakuran kemon ibaratin sabab inin sumegwa dahinan tabinin dahinangon bi pinallahu subhanahu wa ta'ala hinanginin supaya niya kitekahan bi amalene kasi paglutuan bi atau ene inusahan bi tusi dunyan si waktu kailum bisamian. Ina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kami manusia. Pamanong binero kastevistabi ne bang ina lutu bin bangkang mole hinaong binasamian. Lututan ka na sedi ang banetinan binawata tujuh akhiratin na mag-ibadat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemon naginisan ibadat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala, yaro ilutuin. Lagi, kung ito disaramihan, bang dunyahin kita, o tibigir mo kitili. Yaro dunyahin ko, tibisarati binamihan, ini, pagkasabilibimihan. Yaro nungot kitili. So, yaro manuot kita, hindi ini ibadat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, ubus ibadatin niya nagkalarak iye. Ibadat tabinin kemon hinang tabi pagkainin kalumantan bisa Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat. Bakit mag-ibadat? Iyan ibadat kan bi suku kalumantan tabi kahaban tabi taabot kita imolet siya Allah kiamat. Umus ibadat inin niya makalarak iya tu siya Allah dunya suwag to kalum tabi. Us kita maghinang mag-ibadat nubus dapat katantin. Luk niya kitekahan tabi kaluman tabi kaluhayahan tabi taabot siya Allah kiamat. Atau taabot kita imolet tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tagna-tagna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban hadis qudsi bisar Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi,
open ne kam maipon ko. Dapat tatanong bi, yene bakas lutu bi kel lumam bi binobi kudyo lawakirat lainok inin. Dapat tatanong bi. Dalubuhon bi, dalepasun bi, ine penne open ne me ipon ko, yene penne inaram penne we ko sikap. Yene mag-anjaya, inanjaya ang pagdabuwa bisirang buwan. Ted bang si yakan hato ted bang anjaya di pali. Yun ko box mo sa inyo bas. Ko peri ame gebe hati te bang ini ted bang hati mga anjaya. Ha? Piu be ko age do me si. Lagi open niya sa we. Lagi arta sa we. Ngayon, painte si. Piu me ko ngelengan ko ka menun bang ini ted ngan pereng anjaya. Kaya tane nganya so kaya tita niyan. Kaya tita niyan. Sumay ko abisan tahati asal niya pagay makahati na pagay tandaan bangian tahati gani hininang weteli. Nang kaninin pinna bang ang nganya dapat tahati sampai ko itu binisara wa manusia weteli te. Pagay hininang ko weteli. Nawala silang kari ke behang kari kada ko eti penuti bitet bang ini tet pasal bisara dapat hati sampai ko itu. Dapat hati ko itu sampai ko itu bang ini. Buinin hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala pin open de kami pun ko dapat de kam nganyaya hinaram beram ko pinis kampanya. Mekele pas kam sa amin. Now hasil pamante me ko itu. Sampai mole hati kita tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Da kita ini lumuas ang bandene pemegasan ini. Kaki kita lumuas ang bandene pemegasan ini. Makanarap kita lang. Haji na kita upama. Ustad na kita upama. Tablik na kita upama. Atau ina sa amin engineer na atau ustad. Ina na may uambang sa atin. Yan gobyerno ni mayor ni barangay captain ni konsel ni sa amin. Sumikuha. Dilim tatat kita dilim panganyaya sa amin. Ubus ini tatat bisa pilih hinaran mo Allah subhanahu wa ta'ala. Tatat haramin tudjugiti bi ambar Allah subhanahu wa ta'ala pagi pemilisan ni. Inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamun. Hinaram pen dawe ko. Asal haram ko pen amban ako amban paran ko pen Allah subhanahu wa ta'ala. Dog pagi hinaram pen dawe ko pen siya ako asal giman jari sampai sika pen siya antara pedapin na kam anyaya inaya manawa bisaram ko. Tere ko bisrabe demian kabe waniya sa dumen da buhat dumen da buat turu pangan kalakuan singa katebo dem buat aja penanya asal agen kemon bisrahin tepon de kemon hawaje encetu se ere hawaje ere perkara ini tebo manusia walhasil antak kitran sini pala tadamu ke makasari so insyaallah kan kita bihatin me pesepinasab dahiran tibien hinaramu Tuhan sikite bi duke makalarak agamaten bi makalarak ene mian kahapanten bi meke mangga kahapante bangkit mole tuju Allah subhanahu wa ta'ala yi ensaban den hangkan kite bi mian kania kahapante bi pege tu se dunya dialam kite pegi ibadat sumegwa dialam isa pangalarak bi ene barkala ene lub bi ibadat hinaramu Allah subhanahu wa ta'ala sikite urus ya ibadi tasun ya ibadi ilingan ni sa kita wa Allah subhanahu wa ta'ala pagkaine manusiain pinna dalam panganyaya dalam pengendupang kung kayo mo dito basaramihan ine bangsa ine kahalanin bangsa ine kahalan manusiain yumbi ko bang ine kiusuranin kaseknar ka pagkaya bang makaseknar ka bisrayatin lepas manusiain lepas. Ubus pag nansi ni lepas di manusiain. Pamante di lasa Tuhan sikita himbi. Bisara Tuhan balik pin ya ibadi. Ya ibadi din Allah subhanahu wa ta'ala kullukum dallu. Pag ene pin terba hubing say pin lo sa tepes ngendupan.
Lo sa pinagkam tek basnganya, lo sa pinagkam amban nabuwa pisa nabuwa sa amin kahalan bin ine pinagkam lepas. Kemon pinagkam kulukum balun lepas neka. Insino pintuhan Rabbul Alamin. Lepas neka. Walhasil dembuwa amban panganyaya kerupangan. Dembuwa amban ini penisoko. Selama ini besar penisoko ni ane, bukan sari. Penisoko, pengungkyo, ini samian. Pamabalyo, dembuwa amban lebeyan. Lepas kau amban Tuhan Rabbul Alamin. Lepas. Tadi. Lepas tungan. Kau beri simugun mian, kau beri sombal mian, tungan kan, magdalimin Bangko siya lodot hap amban mahapin kitauhan ni kayo mabahin. Bisan duga niya ini be si bangte GPA itu be. GPS yan gani ya kitauhan ni mabahin. Tahu pe. Tahu pe amban niya GPS ni cellphone ni. Tungan-tungan dia lepas. Sumegua dumen lepas tu siya lusot tawad siya lang kaya lepasan. Lepas magdalam tungan ebot narkacan. Sa baman ini penganyayani atau pengindupang ni Pacific kasi na manusia. Naingatan Allah subhanahu wa ta'ala. Umus, ya ibadi, independensi ikahalan din, pamante me, Tuhan. Lasa Tuhanin sige tebipig asal hunit, bang ni manusia indelem laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Bang ni manusia indelem ilepas Allah subhanahu wa ta'ala. Gate, basta-basta, pag-iasam, indelem ebot salama-lama. Waliyazubillah. Diba lepas silan? Diba lepas hanggang palawi may 10 tahun elong matek na balik tayo. Salama-lama elong dalam kelepas nan pinakelong mo Allah subhanahu wa ta'ala kene matay dalam epot bangsi matay na wala putle okay na ka na problematik. So may elong niya pinakelong niya salama-lama wa Allah subhanahu wa ta'ala yene kelepasan nen sumegwa dalam epot salama-lama kelungan. Itang lepas doon. Waliyazubillah. Hing tamanan hulit taman hanggan Allah subhanahu wa ta'ala kinasahan kita inamay-amay kita we dinak asal dinak pinikil bangko inge kita bigay-lepas ang bariya tawad sa Lagyaman. Bigay-lepas na pinagaam sa ikiran din. Lepas na pinagaam. Ya ibadi kullukum balon. Lepas na pinagaam. Sinaghalan din. Sumegua. Kalasahan na pinagaam. Illa man hadaytuhu belingkan. Bisan kam lepas. Sumaguhangkan balik-balik ko bisarahin pinagbalik-balik ko salawat tu sa lodunya pe niya pe chance tebe niya pe oros waktu tebe niya Tuhan tebe balik etinin panog niya tebe balik Allah subhanahu wa ta'ala bisan kita belepa tu sa lodunya okay ne paman tebe bisan Allah subhanahu wa ta'ala bisan say nagkahalan manusiyain say na ibon ne kita Tuhan we sa amin na kalakwanan, sa amin na karubanganan, lepas na miyan manusia alay sumegua. Bisan pin na kam lepas na siyan, piyahon di kumikito kam sa Diyos. Bisan siya nakahalan na sa amin na karubanganan. Numandang buwa, tepepelew na numandang buwa, kaya taanyayanan, sumegua akin kaya mo, ipuntuhanin tepepelew na. Kerustaan na tayo mo na sa amin, umos, Allah subhanahu wa ta'ala piyahon biku sumayro man pani ini pamihabi ako nung kinasumay ng beketo kam tutuwa po Allah subhanahu wa ta'ala bisan pasay kalapasan din bangkam ketoan ko lumuwas ka ang badan kalapasan biyan Tuhan ka nasa Allah subhanahu wa ta'ala sige iya bang batisne manusia inambabat na ambat na utubang pinaintabihan yan ambat na lumati sa amin si anon sinuknaan bang na magkarubangan siumal pina ini pina los koman le gana pinagano dumen aja manuk manel le memitan sampai kemon mian atau aku sama si malik anu pina dem buat bersilan nuk na si kemon manus ere na los koman bang pina gini pina kel buat Tuhan asal baik-baik sumegu Tuhan ini ka bang taman elum pe kita di di sansa ingge kerupangan maipun ne dinak iye pabalik tujuh iya dinak iya mekuto tujuh Allah subhanahu wa ta'ala bangpin nekam meketo tujuh aku amban kelepasan biyan tuan kita itu luas amban ini luas amban ini biyan nanuli luas amban ini biyan kemisalan niya kuing malik
kelumuas tabi amban ini kelupangan tabi ini manule ini yang kelepasan tabi asalasan lepas na kita bi sumegua pinaluas kita bi Allah subhanahu wa ta'ala bang kita imeke peluas no juya pinaluas kita bi ko ingenan sinin kelumuas tabi amban ini kelupangan manule ini mian pangandaya atau pagilupang niya sinagame ngano ana ko induk resep yung kumat itu ini taubat deh ini taubat rumah yung duko galim tapi nasi kata duko galim sumegua kengannya ya ini tinubata sugi hinang balik ini pemikiran Tuhan dia ini kita datang na dinagani tengannya ya sahabatin bagi tengannya ya mekelepas kita pentuhan yang bisa kami lepas bangkam meketoto juga aku tuan tekam na ini pemeno Tuhan yang lukit tibigi lepas sahabatnya ya tinaubat ko magtubat ko pero sumamian tubatin subege hirinang ini manganyali isita manusia subege hirinang manusiain bang ito an Allah subhanahu wa ta'ala samian bagito tujuya tinoan Allah subhanahu wa ta'ala balik umuslumus amban ini kelepasan namian sabine sa base do klasa Allah subhanahu wa ta'ala tujuya pege megeto iya si dehelu amban kemete semua makin dikita megeto bang leles law akhirat gene kita pinabalik ko Allah subhanahu wa ta'ala si dunya magtawat ka ini tinen puas na pagtawatin puas na paghinangin sumagawa sa law akhirat tinen nagtumbas na duman na magila hangkan pagpatupas sa dunya dati tinen magila ro sumagawa yan naghinang kita rin nagkito kita rin magtaubat kita rin ini sa amin kay kablihan tibitujo Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadi kullukum balun illa man hadaituhu fastahduni ahadikum kaya mon kam lepas saban kerupangandi so ibig sa nisabkam lepas sabab kerupangandi kalakuan bisamihan bangkam pabalik tujo ako meketo etinen magtaubat na tujo Allah subhanahu wa ta'ala gini hinang terbalik kerupangan ini na pentala kerupangan naman aja ini bersarahin so dan buat tu kuat misal aja dak upamaran buah inangan sai kemon masya mekelepas kita biru so megua bang kita bini apa kastinang ti masya tuju Allah subhanahu wa ta'ala umus taubatan ti kita balik pagpampu tuju Allah subhanahu wa ta'ala inampun begitu bi Allah subhanahu wa ta'ala minta besaran ini nasayin nara so ida pa sakaran ti etinen sedih ambang hinang ti bingan jaya gene pinasakaran ne bisigi-sigi ni sa paganya ubos nga jaya pinabisirin buwa ini sampai gene magtambatam masampay ubos kemon ba sa tuja Allah subhanahu wa ta'ala tinang ni tinang na luto temo ni nito gay magwa bang niya masih aktivi paman tabihan ka bisratuan tagna alay samian dinagpiniyaman bisa binote bi numulain banghak dukikemon temo timo binoti mulai tujuh hadat Allah subhanahu wa ta'ala yang magtemo li sumasama na tawag kita pinapati mo Allah subhanahu wa ta'ala sa sumudi sa amin ubos pesuno pin Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadi o kami pun ko paman bebe kullukum ja'i o kami pun ko pero Allah subhanahu wa ta'ala kemon pin na kamyan kinauto pin na kamyan Allah subhanahu wa ta'ala illa mat at'amtuhu fastatimuni ut'imkum kemon pin na kami kinauto kana kinakan taman tili ngase na kita bi pagkarta te binang bualuma we bahasa ni kita bi yan kinugto pagye yan artek ani sinti gane te bigil we te bi gane ente vista we te bi sit nya nati dumen sinti bi sin amban Allah subhanahu wa ta'ala amban ini minta lebean sa amin importante ekka sinti sumegua gata bikil lo ete bisin lay sumun tebe yan makakan pedalit tebe na sipeke ibang singe takakan so leben makakan kita mekibili kinakan mekiru sa sin lay so niya dan buang man manusia
bang nelango, bang neekasin ne samian niya meteke kune kura lu si Pilipinas. Bisara dembuas sa problema ni. Wallahu alam sumegan teke ko bang buat bisara de sumegua me makanak me pata de me samian. Ne ko lu si Pilipinas dembuas sa bisara ne pe problema ni. Tene bangsa inge ke ubusin kun si delu amat kemete iku. Ini hawa ke kasinen. Itu kura site. Isi problema ni. Bangsa inge ke ubus ini ke ubusin den istiqlan delu sami. Sasakatan ampan dia tak niya. Sasakatan ampan dia lembulak dia mendata bulak niya. Sasakatan ampan dia tak mian bohe niya. Ini samian enggak niya walhasil isi bisaranin namak sa bang pito mikinakan. Problema ko bang ko inge ke ubusin kun sa tegelan ke ubus ko sin ko bang ko inge pinne ke ubus ko sin kun bang ko kagin tegelan ito sila. Yen hawa ini hawa ekasinin. Hawa ekasinin. Paymanti balik paymanti be ali bang sa Peru ne ke parehan ang bansi ano. Amban si Karun ke bata si Firaun Karun gani apine pegi artale marallahu subhanahu wa ta'ala bulawan ke mulumanan bulawan semegnen bulawan ke bulawan de benune dan gua oras lain mikir-mikir anu saman dapat dari pulang de tak bulak de tak upusinan de tak tebol bulawan ke mon lalu tekir iya haji pilihan naman lumani men kasul demian jinog jago Allah subhanahu wa ta'ala amban dia bulakin sampai jinog kot we bulakin iya dok lai delem sang ningko dok bulawan tak bulawan dok semek lemen walau sampai itu kata kesua enggak kesua ini hawa ani pergi kata sen pergi pindah sakit ku pindah kita arta bahasa men dormen anu kita arta men ambani. Dan nanti sebne wa Allah subhanahu wa ta'ala benumnya. Ini sampai ko itu kata kasuwa hinokot wallahu wasa man del pula. Nelo sampai ko ta guru me kisah sa isme isitian. Pinay me iloangan pilih abang atak basa me arta me amia pilih. Ini rute kasuwa. Saya ingin pengasuwa ada bang sa mangano mi Allah ta'ala de pupat benu de pekerjaan. Ini ada Allah subhanahu wa ta'ala mani. Saya lalu kita demikian. Dikini kita mertai. Ada kala merta lepe milyon dulu samian me amban me taxes atau me amban me haram atau amban me corruption. Nah ini mikir-mikir ni samian. We karena ni ang kusartani. Dan mikir si kita ko tu. Ko si Fox, ko si White, ko si Siu, ko si Uma. Saudi. Si Uma sa ingin pinne. Bang si Uma so ingin pinne kini asin ko ba kumula Pilipinas. Atau kira semua. Saya ingin pindah kiri asyik gua. Karena asal tepat-tepat semua orang mereka mana kasih ini. Saya. Nah semua ini perintangan samian. Arta tu nian domain arta te semua gua ambar Allah subhanahu wa taala. Sababan kita maka akan sababan Allah subhanahu wa taala. Kemon pen kam jae, kemon kan kine uktu per Allah subhanahu wa taala. Hadirin tiap-tiap kita kine uktu miskin kan harta te. Melingkan bang pen kam makapakan si aku, bisan kam kine uktu, bisan kam miskin. Yene hawala sa Tuhan sikitahin. Dok bisan kam dalam maksiat, masih pin kam pakanku, bang kam makapakan si aku pakan te. Ini la sa Allah subhanahu wa taala sikitahin. Maka saya sabi kita maka akan bang sinandang kemudian si Mukim kemudian si Hasan dan si Wasil samia si bos. Maka saya maka aku sampai miskin ku sok makapakan maka ini maka aku kita itu Allah subhanahu wa taala makapakan itu dia mas bisa kita pilihkan Allah subhanahu. Nadai sabi kita we magdapat ada pag-ek kana sinte samian we ruben si Allah subhanahu wa taala. Gay bisan dosa ay kasinte yan kakawaset artate dakit mag-inarok ina sumagwa dumanen kawaset dumanen sinte dumanen artate sumagwa sine magurung sinin magurung artain kay lumanin sine ng mga Tuhan tabaraka taala tujibit yan pero Allah subhanahu wa ta'ala bisara sa ikuin ubos pesuno bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi Ligabro sendiri itu
innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Hangkan kita bigyan mikipet ngindaw. Bisar Allah subhanahu wa ta'ala sa kita. Da kita bigyan tabang tahan na mangotin di atawanin magbadyo Pakistan na atawanin mag-imaman na mag-ano na atawanin mag-pintol libay sisab sa amin at magkupiya na atawanin sa amin pinain gani na dusig. Atawanin kahabael law na si Masil Haram mag-tawap atawaan tag sa amin ano pinain gana dusig. Perfect mo na eh. Bisar Tuhanin pinna innakum ya ibad. Allah subhanahu wa ta'ala o painakam maipun ko. Sebenal tebtain nakam pin Allah subhanahu wa ta'ala innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sebenal pin nakam ipun kun si eluduk si dalam sangem dalam ini tatap tam dalam ini dalam peg yan duse tujuh aku pun Allah subhanahu wa ta'ala gana yang magkasaan sine dan buah gak magkasaan tujuh Allah subhanahu wa ta'ala dan bawa manusia sine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puas amban ia ini dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadi kullukum ko kaben nakam manusia maipun ku kemon pen nakam kemon dania itinan amban ina dembu ado ini nampur Allah subhanahu wa ta'ala dahadruk mian dembuli ini dembu ado ini ipun ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suwegua puas amban ia lamud si bisaraini dalam ini innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar dialam pinnakam kamali dialam kam hetinim megduse tuju aku si dele ellew duk si sangam walhasil duang buk 4 oras ellewin duk singeben samen segite dalam ini kita dalam kamali dalam tagduse tuju Allah subhanahu wa ta'ala gigiti magpagdawa dumanin bisaraku dumanin bisara sinuluk sila sumagua memisrahin mga kanikitihin di Allah subhanahu wa ta'ala dahil bisang pasaing ke perfecte pero ngasing-ngasing ganang ngalakatan kopya ganang ngalakatan gamis ganang ngalakatan ano sa amin pinayin asal perfect na kaya mo na yun da ini bisara Tuhanin dahil pinakam kasaan dahil pinakam etinan yan magipagdose si dalam elok sa sangin pero Allah subhanahu wa ta'ala tujuan melingkan bisan pendekam sa iyan bukan maipun ko bisan pendekam sa etinan dalam kerupangan betul besar dalam kerupangan kaam si elok si dalam sangin pero Allah subhanahu wa ta'ala sumigu akahan ko pendekam amban ekuhin tujuh kaam wa ana agfirul dhunuba jami'a sumigu apinde aku pergi kahalan bin sayin dalam 24 oras samian si de elor dan sangem say kahalan bin dalam kerupangan kam dalam gekam pakala samian sumigu amban ekuhin pinde tujuh kaam sababan ese ku tujuh kaam empun ku kemon dose dembuah duming inam pun inam ba sirik tujuh Allah subhanahu wa ta'ala bang tebo mati bisa bangaro magtamag tebo tayo so kemon kemon dose dose ipon Allah subhanahu wa ta'ala tujuh si de elor dan sangem nagdose kita bitujuh ubos parampang Tuhan kita hindi wa ana agfirudh dhunuba jami'a napin ni kam susi empun ko pin di kemon kerusahan pinagawa kerupangan bersama empun ko pin di kemon kerupangan bersamian bin Allah subhanahu wa ta'ala melingkan kuing pengen puntuan kita itu Pemante bi importante bisarato. Inopen wa Allah subhanahu wa ta'ala sikite bi. Jahal diskite bi kerupangan tabisi dalam 24 oras.
dalam kitab innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Asal dalam kamali kitab gani perfect. Sumegua wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Panampag ko pinne kamin, panampang ko kamin. Pagkain pinne kam sa ibisan kerupangan binasal kajalis bin. Gay pinne. So amban kuhin. Ampun ko pinne kam kemon. Sumegua pinihatan ko ito pang kuwainge pengen puntuan kita hindi. Si sine-sine pinne magpaampun tudjuye inan punnen. Pas nagpiruni agpir lakum. Walhasil bisan Tuhanin kabayaan na ampun na kita bikemon banggero magpaampun tudjuye ka ampun. Sine inampunen yaro magpaampun tudjuye. Ito at binalays niya. Pas nagpiruni agpir lakum. Magpaampun pen na kam tudjuaku ampun ko kaam. Sumego, dakit tingingan la sa bisa Tuhan lay penne, wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Penne ampun ko penne kam do 7 kemon. Pagi penne kam pagkarupangan, si dalam dun ka oras lay, in penne ampun karuka. Da, sumego pen Tuhanin pastagfiruni agpilakum si sine-sine penne. Ye magpaampun tudyo akuhin si karupangan na si kasalisan nilay, yero penne inampun. Karena nanti dia bisa kiamat kerupangan. Dan buat ada taubatin si mungkin. Lalu tidak buat taubatan pin. Pak pastagfiru agfiran. Numus ngan discuss gitu. Wah pinta oh Tuhanku. Ikaw misara wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Ipinne Tuhanin. Ipinne bisarano. Wah yan ano. Pinta ya upama ngan discuss gitu. Si mungkin sa mata-mata nagterpunin. Kaya iya mo ng buwa jahalis. Gusto magpangko niya. Gusto kita na nakikiyan jahalis ko si mungkin yun. Nasumay nagatan din sa ratuhanin pa yun na bahasa. Ngampong dutuhanin si kita kaya mong parusahan tabi. Diyan kita may usa. Gai. Yan mo kasari pagkipentuhanin ng busan namin. Basta piruni si sinesine pinna ka magpaampon. Na magpaampon pinna ka. Si sinesine pinna ka magpaampon. May usali, yay pen na inampun-pun. Da pen na webang na pen na kam magdusa kemon sa amyan. Usampun kur pen na do 7 kemon sa amyan kaya kam usa kaya kam magpampun. Ay, sumagwa, kita may dalam pardusehan, dalam kerupangan, sumagwa inopan Allah subhanahu wa ta'ala sa kita may. Kemon yene, yan empunen, kemon pardusahan tindi dapat sagaran tabi sumagwa isab kita magpahampon to Allah subhanahu wa ta'ala. Upama si pegduahan nagdua ko sa luma igsubirmano duwe inovela pe urus niya pe bineta data manok data dulang lay niya ano ne puhad ne Ineto si pare dok si Fox, PGC may expert mengenduahin. Ini barakatan sa mengenduape. Balik ini pa mengenduahan mo yan. Ini pagduahan mo yan. Terus, pingko magpaampun. Magsaya, kung magpaampun ko na magpim saya. Magpaampun ko. Kasi magpaampun sa amin. Yung doa ko Fox atau si Muki atau sa namin. Yung doa. Nari pagpaampun ko. Yang doa ada si Fox. Allahumma ighfir lana dhunubana. Saya, oh Tuhan kami ampun kami dosa. Pengen doa si Fox, Allahumma ighfir li dhanbi. Oh Tuhanku, dasa ko pun. Kenapa berdoa yan? Aku aja pun dosa yan. Walhasil supaya aku lugi. Aku berdoain si Fox, macam penunduk atau si uto. Saya, nalepas menukpo sinumbiin. Lepas dan lupa sabi sa pagdoa sa amin basa pa masayin. Gana ito. Dumain saya. Dumain magdoa si pag-ano sa amin sa megwa. Nafsi baran-baran sa amin. Bang negative. Telesate bisa amin dumain ano asal. Ye bisa ratuhanin si kita bisa inin. Asal dalam 24 oras kita bi dalam kamali itihadja. Gani ay perfect. Sa megwa ina si kita hindi. Dumain nagdulang. Dumain nagdulang pagpampunin. Magsumbay mo, magpapon kita nag-istighfar, pabalik tudyo ko, na ibisarabi yan. Kemon, dawa, magpabalik. Hindi inambanan, kakabili ilay, sinuetin tinawbatan, atau pagsusunan tinangisan, pangipin kita hinang kemulay,
iyan sa awan sa walian itiniinap kung kita ibang pinagpapon wallahu subhanahu wa ta'ala tuju Allah subhanahu wa ta'ala niya oras atau mga oras tinut ka na sinin tapos na hindi sin box meeting lahi na murah-murahan ano tabi hatin niya kitang kumangine niya ato siyang panis si duwangan na kurati village musi enuhin sa niyan lagi kitawang ko lagi may pinata subject pun yan tamay na raw so may kuha bisa sepselit taman magpapon kita bi ambat siya magpapon kita bi magpapon sa amin mapansin kita bi so may kuha magpapon kita bi Allah subhanahu wa ta'ala bangpain kemeritan bi etin inapon kita bi Allah subhanahu wa ta'ala init kagdusahan bi si DL dan sangem na murah-murah si manabalik insyaallah bang kita bi naman umul dan bus dari kisah itu mian me istri itu amban Allah subhanahu wa ta'ala do bisara nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin